kad smo žao kad ćemo igrati Trolltube. Znači idemo ovdje play game. Malo da smanjim. Ok, znači ovo je nešto tipno. Nešto se pojavilo na ekranu, neka je ruka izašla, ufatila ga i povukla ga u ekran, ekran je izgorio ili šta već. Šta? Level failed, ajmo ponovo. Nekako da... I sad će me opet pripasti. A šta? Pa neka... Da kantam šta je bit. Kao da on sruši ekran da ga ne pripane. Next level. What? Ko će više pojesti, jel? Šta? Što vi kontate ovo? Šta? Kako je ovo? Ah, ne. Šta je ovo? Kako ti... One for me, one for you. One for me, and two for me. Nemam da sad vidite facecam, ne znam, next level ovaj put. Nešto mene ove police smrde. Znaš kako... Što je god da je. Mobitel, ok, stavit ću. I... Level completed! Yeah! Šta? Šta? Koji je... Ma neko... Ne kontam. Čemu je... Pa už se usrat više. Šta je? Šta? Ne konček. Šta je ovdje treba uopće? Ovo je level 4. Ne kontam. U čemu je fora ovdje? Šta? Ne kontam. Ljudi, ubrzavam dok se nešto ne desi. Šta? Neki virus i ništa to. Čekaj da ugasim. A da, nemoj mi ovo sad palit više. Jaj, majko.
A ne možeš mi to raditi. Jaj. Sad opet moram čekat da bi se upali troll tube. Jaj, majko, ja, ljudi, izvinjavam se radi još. Šta mi sad? Da. Vidimo se dok ja to ponovo nađem. Ja ga ponovo sam našao i sad ćemo morati čekat. Znači ovo ste sve vidjeli. Skip. Znači znamo, ja mislim da ovo treba 2 put. To. Next level. One for me. Ne, one for you. One for me. One for you. One for me. And one for two for me. Yay! Kako ti je ovo faca? Evo ovo sad lagano, nam da je tu bio mobitel, da. Eto, kada se će puknut, level complete. Znači vidjeli smo ovo, već igrali smo. Next level, sad je ovo lagano, vidite tu vidi mali sapun, jako je ga teško naći. Sad stisnemo na ovo. Ok. A nemoj mi više to. Next. A ovo je kao ono. Kako se zove onaj... Ovo je onaj... Spot. Znate ovo sigurno. Sam ja otliču radila. Koliko lupi ovo je. Bum. A šta treba? A da? Ne kontam. Vata. Šta je ovdje sad? Mora neka dobra fora biti. Nešto na ekranu, brate, mora biti. Ja ne kontam iskreno. Sad će mi kraj. O, ne kontam. A zašto nećeš? A zašto ne? Nemam ja pojma. A ne kontam. Šta je sad ovo? Neću to. Znači da ako vam se sviđa klip, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Sad ste, ja mislim da ste vidjeli facecam, ne znam baš. Znači vidimo se u sljedećem klipu. Goodbye! Da, goodbye. Bok!